Kuinua na Mungu ni kupata uwezo wa juu, nguvu ya juu, mamlaka ya juu ya kuamua jambo na linakuwa. Kuamuru jambo, hapa acha, usipoacha unapata ukoma hapo hapo. Usipogeuka unaumia hapo hapo. Huko ndo kuinua na Mungu, kupata nguvu na uwezo wa juu, level ya juu. Sio kwa kupata kigari hicho afu naanza kusema kwamba Mungu kaniinua. Mungu kainua kupata gari. Kuinua na Mungu kupata gari. Kujenga nyumba, kupata mavazi, kuinua na Mungu. Hapana, hapana. Lakini uhalisia ni kwamba kuinua na Mungu tusikuite kule kupewa gari, tusikuite kule kujenga nyumba, tusikuite kule kupata mavazi. Huko sio kuinua na Mungu, na kataa. Wangapi huku wasiomjua Mungu? Wasiomjua Mungu kabisa, lakini magari wanayo, nyumba wanazo kali, mavazi wanayo makali. Tusiite kuinua na Mungu huko kupata kigari. Kuinua na Mungu ni kupata nguvu, uwezo, fahari ya juu, level ya juu, mamlaka ya juu ya kuamuru mambo.